Gatho cia mwanya mwiroreri witũ Jos Kenya TV ori githiini wa session ino njitikiria gunyite ugeni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na wenge hokati gwi thayo wa mwathani na riu kune mwena wa Facebook mwiroreri ni gikeno kinene kuri nyumba ya mutungatiri uikaine ta evangelist Masi Nungari ni tondu wa giko kiria agikaga no kirikane we utakiwe Masi Nungari Masi Nungari no uria wakirugamite na family ya Mama Jeff thiini wa giko kiria kiahanikire kia kamwana ga gwito Jeff Mwathi na riu ni ari wa mbere nigetha gukorwo akirugamirira maundu macio na ningi kurugamirira family iyo kuona ati kihoto kia mundu gwito Jeff Mwathi ni kionekana no macio timo magitumite tugike video ino muthenya wa muthe mwiroreri ni undu riu ciiko ciatha cia mundu gwito kana cia mutungatiri huyu huria akionanithitie kwi muingi ni undu wa maundu maria agikaga Masi Nungari ni taburitwo na agatuo ari ta muhotani ukirikana kwari na kura cikagio mwiroreri we utoi ni ati ni kwari na kura cikagio na kura ici ciarugamirirwo ni gikundi kia andu magwitwo Afri Glow Humanitarian of the Year andu aria magikaga story ici cia humanitarian ukirikane tukiareria maundu ma humanitarian ni andu aria magikaga story ici wegie miturire ya andu emotional stories ici cia miturire ya andu maundu maria kana maurito aria andu maragerera na Masi Nungari ni oririe muingi gukorwo makimuikiria kura ni kuona ati ni akorwo akihota gucagurwo na riu tukiaria tha ici ni ati Nungari ni akoretwo muhari wa mbere guteithia akenya aria mari bururi wa Gulf kirikane kwa iretu aingi muno na to iretu tuona nake ni tukionete magithie kuria mwena wa Gulf na nigetha kuona ati miturire yao ni yacenje no oko mwena wa Gulf makorwo makigerera maundu maritu muno na maundu maya mothe ni mogwiciria kana igakorwo ati mundu gwitwo mutungatiri Masi Nungari akioire kaida kau na gutetera mathina ma andu aya a Gulf ni kuona ati ni mona kihoto kiao ona kana ni magerera muturire uria utari wa magigi kana muturire uria utari na kigio kiingi na riu aria mari na mawathe kati ya andu aria ateithitie muno na gakiuga ni tondu agikinyitie ginya gukoya gift ino kana recognition ino ni ateithitie andu aingi muno aria me mwena uria wa Gulf more specifically aria mena mawathe tukiona andu aingi muno magithi kure mwena wa Gulf aingi ni makigomagirwo ni mawathe na maundu ta macio thiini maybe by accident na maundu maingi ta macio no agateithiriria na vile ni agiteithagiriria gucaria andu aria moranitwo na andu ao o hau ri mundu gwitwo mutungatiri Masi Nungari o hau ni agiteithagia andu aria moranitwo na andu ao na to hau tu ni undu tukionete agiteithia andu aingi muno thiini kure mwena wa Gulf na igakorwo ni undu mwega muno uria mundu gwitwo Nungari agikaga na mwiroreri kati ya comment iria cigiukite haha mwiroreri ni ngwenda ngoro ngiguthomera ni undu ni comment cia kumwikira hinya muno na kati ya andu aria mokite haha kumwira congratulations ni mundu gwitwo Mary Lincoln na ungio gwitwo Suspita MCA Roy Sambu ni okite agakiuga congratulations are in order, keep up the good work. Mundu gwitwo Ani Mbiu ni okite agakiuga ati congratulations, may God continue blessing you for touching and helping so many lives, keep on that kind heart in you, God blessed. Na ungio gwitwo Honorable Sarafina Kinyanjui Darangu Ward ni okite agakiuga ati and we are grateful and overwhelmed by God's doing. Mheshimiwa Evangelist Masi Nungari, we appreciate you so much, continue the good work, many doors are opening for you. Tamodogo weto Elena Shi ni okite agakiuga you deserve it mama, may it continue bringing victory to your life. Modogo weto Hakimwari wa agathiriwa ni okite agakiuga Mheshimiwa Masi Nungari, yani hutaki jokes, my mom said thank you and she's calling you chap mheshimiwa pokea simu. Alright, na ule mudogo to Nungari dagetigete uguo ni undu ni ogukite hana agagicokeria ngatho piu agakiuga kuhetokera page yake ya Evangelist Masi Nungari original page agakiuga you are the reason I woke up early to serve humanity.
You don't know how much you motivate me. Sometimes I feel like giving up, but your support keep me moving. Again, thank you all who believes in me. My partner, may you never lack. My family, thank you for the blessings to serve. Lord bless my followers, FB, YouTube, TikTok, expand their territories. Na maundu macio nimo maria agitumite agakorwo agika theinie kana agikorwo agicokeria ngatho, more specifically to her family and the followers, arumiriri ake aria magikoragwo mamurumirire kuria mwena kana kuria nenda-ini cio kinyaneria. Na ndikiwe mwiroreri we wina uriku wigie story ino iria Mercy Nungari agikaga, ni tondu kuringana na maundu maria magitumitwo makaririo hata riu ungirora post iria Nungari arekirire thutha woguo yarokire arauga atiriri, oh, to God be the glory. May FB family, TikTok, YouTube, silent supporters, my family, this is all about you. Thank you for encouraging me to serve humanity. We mwiroreri, we uria we gaf, we uria we mabũrũri wanja, ndikiwe kana we ni ukiri waona kana ni wina uriku, wina woni uriku wigie giko kana ciiko cia mundu gwitwo Evangelist Mercy Nungari. Ni tondu kuria nenda-ini ni oketwo aga congratulate na njira nene mwiroreri, ngiuga na njira nene. Ta riu tukirora muthenya wa ira ni arakorirwo a posti story imwe wigie muiretu ugwitwo Carol Wanjiru. Tariu arauga atiriri, a very sad day for Carol Wanjiru family who went for green pastures in Saudi Arabia and now coming back today in coffin. Very sad. She had only stayed for 3 months, only got ill right, and died. Imagine coming back in a coffin and nothing for these innocent kids. Oh, it's heartbreaking, but I really don't understand why it takes long for the bodies to be released. Imagine 2 months mourning. May the Lord comfort the family. Oh, family, I know how life is tough, but kindly let's support these young ones with the little we have. Nagashoka agekira namba ya muiritu uria agicokire thiini wa coffin kana thiini wa jeneza. No mwiroreri ni ngoda we uria uragithikiriria muthenya wa umuthi thiini wa comment section ino, tondu ni twagikorwo tukiaria maingi wigie Mercy Nungari. Ukijire we ni maundu mariku kana ni undu uriku ungienda kuga wigie Mercy Nungari kana ciiko ciake, ima ne ingikorwo ni kumu congratulate ni ndakweka nafathi kau thiini wa comment section. Ukinya hau thiini wa comment section na we uretororera live thiini wa comment section ukorwo ukiuga congratulations ona kana kiugo gyoyothe kiri ungienda gukorwo ugipresent kwi mundu wa kana kwi mundu gwitwo Nungari, ujire thiini wa comment section na tunane kahinda kangi gatari karaya. Na ndukome mitambo-ini mwiroreri, tukuonana o ringi thiini wa Jos Kenya TV.